manje angeke ngisakhona ukubabalekela laba ngisafuna nasesasa bazocela babone ukuthi hayi uyagula lo sisi lona ngoba ngeke uloku ukhipha on uyochange i-account esasa. So moshintsha account labo bakweleta abakwazi bayithola kanjani? Bayithola through isasa. Abasayikhona ukuyithola lapho because ngihola ngithi nge-bank account then mangiyochange i-account bengisebenzisa i-Absa ngachange i-Absa ngayo Capitec. Okay. So ngibalekile abasakhona ukungithola laba ya. So kuyenza ukuthi isikole sikwazi ukudonsa from emalini kahulumeni ezongena. Ayikhona ukudonsa from isasa. Okay. Bahlangana nayo ku-bank account. Maso change i-bank account abasakhona ukuyithola imali yabo. Mara khona bake bangitracer. Bangithola bayidonsa ngahamba ngayo reverse ya reverse because bengaswipe ngikhatha ngithi. So mawuswipe ikhathi ayireverseki. So that's the problem. So mawuthi uvala ngapha kuvuleka ngapha then laba yabayithu ngababalekela. Mangithi ngifuna ukuvala abomashonisa laba selokishini angazami ukuthi waye bekwenzeka kanje. Ukuthi uyazama impilo ubone ukuthi hey man awuneliseki uyabona ubathe uyavala ngapha kuvuleka ngapha. Ngababalekela labaya kanti ngifuna kuyothatha kwabanye ngathatha kubo ngithi ngiyobhadala abomashonisa laba selokishini. Kanti sengivulela ukuthi ngikolode labo mashonisa ngabaqedi ngiphinde ngikolode nalaba ya abanye manje ene kubona angeke ngisakhona ukuthi ngibaleke sengiyasaba nami ukuthi bazogcine basebayisasa angazi ukuthi ngathini kuningi man kuningi kodwa ke angazi yazi uthe uphila impilo yamanga ngikhohlisa abantu abangithembile abangithandayo nengibathandayo ukuthi ngiphila amanga angisuki ukuthi umuntu mangithi ngiphila amanga mhlambe ngithi ngiphila indaba yokujola o ina sengimdala mina ngikhulile ngiphila amanga ukuthi ngikhohlisa abantu ukuthi mina angitholi nix anginamali while ngiyithola each and every month mara iphelela ingakafiki ezandleni zami kumanje as we speak ikhadi lami lihleli kumashonisa ne-ID makumele ngiyolanda i-medication yami i-chronic angikhoni i-ID ile kuye mara ngiyakhona ukuthi ngilande i-medication because ngayenza i-copy i-photocopy i-ID mara usisi beka complain ukuthi sis le photocopy yakho le i-certification yakho naseyakudala so ngicela ukuthi uzame umzamo ukuthi uthole i-photocopy entsha so angazi ngizoyilanda kanjani because ngiyababona angazi bacanga ukuthi mhlambe ene lo muntu lo osibolekisa ngemali umamkhulu wami usebenzela umngane wakhe so unomsindo man. Sanibonani babukeli bethu emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngokansele ngiphuma phansi lenkandla Mahlatha unyama nginibingelela ku Nep podcast lapho khona suka sixoxa nje ngezinto eziningi ezahlukahlukene ezithinta imiphefumulo nezilimaza imoya yethu singabantu base South Africa silimele kakhulu after ngivulele podcast ngarealize ukuthi ezinye zezinto engizithi zibuhlungu engibhekene nabo kukhona abantu abadlule imene enzima engicabanga ukuthi mhlambe nawe mbukele ekhaya uya relate kwezinye zezinto esikhuluma ngazo lapho ukuthi bakwethu ngihlezi ngithi mina ngiyakhala enkosini ngithi uNkulunkulu wami kungani ungifake imanager kunabantu abaseyimene ngampela ongazi ukuthi wena uyokwazi ukuthi uyinqobe ngiyalibonga nje kakhulu nethuba uNkulunkulu ukuthi angiphe ukuthi ngivule iplatform ekanje because ngithola ukufunda okuningi okuhlukahlukene ngifunde ngeinto eziningi ezenzakala emhlabeni ngaphinde futhi ngaqaphela ngendlela engihamba ngicophelela ngakhona empilweni ngiyithi uNkulunkulu wami ukube leli thuba lokuthi ngibe nale podcast lalingekho mhlawumbe ngabe ezinye izinto angizazi kungekhona ukuthi lonke lokhu engisuke ngibhekene nakho ngingedwa nawe mbukeli wasekhaya uhambisana nathi siyabonga nje kakhulu ngothando nangesupport enisipha yona siyakhula ke usuku nosuku namhlanje futhi angihambi ngedwa ngihamba noma wami lapha eceleni kwami mhlambe engizomupha ithuba ukuthi abingelela ababukele emakhaya mase eyazichaza ukuthi ungwakabani umabani owubani wakabani sibonga. Sanibonani emakhaya. Igama nguItumile wakwaMabaso. Yebo. Ngikhulele endaweni yaseDagakral. Umama nje sengumama umama umthandayo kakhulu uNkulunkulu. Yebo. Obhekane nenkinga ke. Yebo. Ngathi inkinga yami yaqala 2004 mangiqala ngisuka ekhaya 2003 ngeza eGoli so 2004 ngeze eGoli ngathola umsebenzi ngasebenza as a cleaner
so beku right kumnandi ngahlangana nomuntu wesilisa sathandana ke naye ke ngase ngithola umntwana ke then beku right all along then 2006 washona thola accident washona so azange kwaphinda kwaba mnandi kona bekumnandi ku right ngiphila nefamily yami ama in-laws wami umamizala wami namanje sisazwana kakhulu ngiyayithanda intombi yakamgaga akaze wangibonisa ukubi siyazwana kakhulu ezinamanje umntana wami first born wami uhlala naye akukho kubi ke uyangivalela amahlazo wami mara mina I feel like ngiyabafeyila ngifeyila umamizala ngifeyila umama wami ngifeyila ubrother wami omncane ngifeyila nomama omncane wami ngifeyila nabantwana bami senginabantwana abayi3 i-first born ubaba khe washona laba i-second born third born banabo baba bahlukene boyi2 ngathi ngithi ngiyazidlalela ngahlangana nomfana ngangithi ngiyadlala kwenzeka ke ijazi lanqamuka kanti kuzohlala umuntu azange ngimkhiphe uzoyenza 10 manje October ngeyi3 so esahlukana nobaba khe vele ngisase pregnant kodwa wazenza ngathi uyamina kumntwana kodwa nje like ngathi bekangamfuni because I remember ana 8 days umntwana wa admit esibhedlela even a single day zange weza wazombona ngangihamba nomama mfundisi wami uapostoli wami uMamthetho uye ngangihamba naye phansi phezulu iRatong Hospital kuuye ongisizayo ukuthi siyobona umntwana for 2 weeks umntwana admitted esibhedlela kodwa ngiyabonga ukuthi after lo 2 weeks wa discharge umntwana ngabuya waba right from lapho azange aphinde bengathi uba nama fits from lapho azange aphinde kodwa abanye engizobabonga futhi kakhulu ifamily yakamlilo basasebancane abantwana abancane ngisho nakimi kepha uthe makafika wafikela ezandleni zabo ngamtshela ngikhuluma naye ngefoni uMrs Mlilo omncane uthokozile wakwaNkosi kodwa washadela kaMlilo nobhuti sibu wakamlilo wafikela ezandleni zabo bamkhulekela kangangokuba zange afune ukuthemba enye into zange umntana mangimhambise enyangeni bamkhulekela zange kuphinde kwenzakale nix kuye ngabonga ke kodwa nje manje 2012 bengitshela ukuthi ngiright ngikhohliwe ngokuthi umyeni wami ushonile kodwa bengakhohlwanga sengiqale indaba yokuthola abantwana before le 2012 ngashaya istroke bangitshela ukuthi multi stroke kodwa namanje ngisahamba ngiyaxhuka mangangazi ngeke ungibone kodwa sengikhulumile kanje bayangibona abantu abanye ukuthi uyaxhuka lo sisi khona umunye waze washo ngesixhosa ukuthi kuthiwa ngesixhosa ngikhohliwe nama ngilazi kuma isixhosa lokuzana lokuphuka kodwa wathi ngiyaqhuzwa angazi ukuqhuzwa yini kodwa washo nje igama ngesixhosa asho ngesixhosa ngafila kabuhlungu ukuthi why asho kanje ngibuzwa umntana omncane ngacabanga ukuthi kusho ukuthi efamily yakhe nabazali bakhe bebakhuluma ngami ukuthi usistumi wayahamba kanje why like ukubona mangazalanga uyileyo nto leyo ufila bad ukuthi man why basho kanje kodwa ngamukela ukuthi stroke singishayile kodwa ke ngaba right ngeke ngisho ngithi ngi right 100% ngi right ngoba kokunye ngiyakhona ukuzenzela kodwa kokunye angikhoni isandla sami angazi ukuthi nganibonisa kanjani ukuthi sinjani sinami lesangale ka saka left asikwazi ukwenza ezinye zezinto ngiyakwazi ngiyasiforsa ngiyancedisa mara uyabona ukuthi akusisandla ongathi like yes lesi slow mara ngiyakhona ukuthi ngibalance ngiyenze mhlawumbe washing nyana ngizigeze mina nokuthi ngoba labantwana laba bayithungu bathola istroke sesingishayile kodwa ngakhona ukuthi bakhule ke kodwa then bengisebenza ke umsebenzi ngeCovid waphela ke since then ngasukuma ukuthi hayi man ngidisable hayi ngine disability nyana wayengayikubhalisa imali ye disability grant ngaye yo kanti ngizilandela ukukhulu ikolodo ngayibhalisa ke kwalunga ke then mangisayibhalisile
someone advice ukuthi uzoyithola hamba nale phepha leli uyoboleka imali lapha because besilambile endlini kungana nix ngihlala nalabantwana abayi2 abantwana bambathathwe umama wami nomamncane wami GCA unyaka wokuqala bahlala nabo lona 10 lona 7 bahlala nabo emakhaya manje so ngiqamba manga ukuthi mina angiholi imali ye disability grant ivaliwe noma mizala bamazi ukuthi imali ivaliwe angiholi mama kamsizi kanjani mara ngoba wena unenkinga kanje ngithi hayi ma ivaliwe imali ngoba ngibathe ngiyapesha ngiyazama ukuvala ikoloto azivaleki mawuthi uvala ngapha kuvuleka ngapha uvule like angazi ngathini lento le man iyazenzakalela kuyazenzakalela nje ukuthi wena uthi uvula ngapha uvala ngapha kuphinde futhi like angazi ngathini like angazi ngiyabuzwa mina bese sihamba lama cash loan nama China sibabiza ama China ngize abanye ke ngazi ngababalekela ke ngizongixolela bakithi ngababalekela ngaya esasa ngayo change ibank account manje angeke ngisakhona ukubabalekela laba ngisafuna nasesasa bazocela babone ukuthi hayi uyagula lo sisi lona ngoba ngeke ukukhipha uyo change iaccount esasa so mo change account labo bakweleta abakwazi bayithola kanjani bayithola through isasa abasayikhona ukuyithola lapho because ngihola ngithi ngebank account then mangiyo change account bengisebenzisa iABSA ngachange iABSA ngayi Capitec so ngibalekile basakhona ukungithola laba ya so kuyenze ukuthi isikole sikwazi ukudonsa from emalini kahulumeni ezongena ayikhona ukudonsa from isasa bahlangana nayo ku-bank account maso change i-bank account abasakhona ukuyithola imali yabo mara khona bake bangitracer bangithola bayidonsa ngahamba ngayo reverse cause bengaswipeanga ikhatha ngithi so mawuswipe ikhathi ayireverseki so that's the problem so mawuthi uvala ngapha kuvuleka ngapha then laba yabayithu ngababalekela mangithi ngifuna ukuvala abomashonisa laba selokishini angazami ukuthi waye bekwenzeka kanje ukuthi uyazama impilo ubone ukuthi hey man awuneliseki uyabona ubathe uyavala ngapha kuvuleka ngapha ngababalekela laba kanti ngifuna ukuyothatha kwabanye ngathatha kubo ngithi ngiyobhadala abomashonisa laba selokishini kanti sengivulela ukuthi ngikolode labo mashonisa ngabaqedi ngiphinde ngikolode nalaba abanye manje ene kubona angeke ngisakhona ukuthi ngibaleke sengiyasaba nami ukuthi bazogcine obaseba isasa angazi ukuthi ngathini kuningi kodwa ke angazi uthe uphila impilo yamanga ngikhohlisa abantu abangithembile abangithandayo nengibathandayo ukuthi ngiphila amanga angisuki ukuthi umuntu mangithi ngiphila amanga mhlawumbe ngithi ngiphila indaba yokujola sengimdala mina ngikhulile ngiphila amanga ukuthi ngikhohlisa abantu ukuthi mina angitholi nix anginamali while ngiyithola each and every month mara iphelela ingakafiki ezandleni zami kumanje as we speak ikhadi lami lihleli kumashonisa neID makumele ngiyolanda medication yami chronic angikhoni iID ile kuye mara ngiyakhona ukuthi ngilande medication because ngayenza icopy photocopy ID mara usisi beka complain ukuthi sis le photocopy yakho le certification yakho na seyakudala so ngicela ukuthi uzame umzamo ukuthi uthole iphotocopy entsha so angazi ngizoyilanda kanjani because ngiyababona angazi bacanga ukuthi mhlambe ene lo muntu lo osibolekisa ngemali umamkhulu wami usebenzela umngane wakhe so unomsindo man so nginokucikeka sometimes ukuthi ngiyocela iID yami kuye ngoba uzongirasela angifuni ukuthi ngiloko ngibahlupha bacanga ukuthi mhlambe ngizobabalekela and angeke kube kanjalo kodwa ke angina choice ngoba kufanele ngiyilandile iID ngoba makumele ngilande medication yami angeke basanginikeza ngale photocopy yeID le engasekho right medication yani stroke yani medication ngeke ulande BP noma ARVs okay so uphila ngaphansi kwalezimo from kudala so neminyaka uphila under lezimo from 2004 then 2012 mangizoshaya istroke babona ukuthi ngine BP iBP kahle bayithole mangi pregnant 2005 first born yami so mina ngayitshela ukuthi hama ngimncane kanje 23 sengine BP yini yona le iBP kanti angazi ukuthi 2006 ngizoshonelwa umyeni
bese lento ngiyigcina kimi angifuni ukuthi indlule 2012 angazi ukuthi kwenzakalani ngoba mina ngibe HIV 2004 then ngazoqala imedication angithi bekuya nge-CD4 count so bengiphethe kahle angithi then 2012 ngaqala imedication man immediately ngiyiqalile so angazi ukuthi ngizothi imedication oyini eyangenza ukuthi ngishaye stroke kugwanyuka boma BP then iBP ya react leso sikhathi ke ngathi ngemsebenzini ngashaya stroke ngisebhasini then ke kwaba nzima lapho kodwa ke impilo isaqhubeka. So njengamanje impilo iphila uphila nobani uhlala nobani wenzani on daily basis kwenzakala nje empilweni yakho mangase kuthi uthatha umbukeli osekhaya umbeke esithombeni? Ngihlala nomalume ngihlala nomfowethu ongilamayo kumama msithu yimi firstborn. Umfowethu then uhlala ayi-1 emkhukhwini wakhe yabona izindlu ama-flats nje aseSolplaji then yena unomkhukhu wakhe eceleni uphekela khona mina ngipheka nomalume so umalume utake care for mina ngisakhona ukuthi ngisithengele like noma yini angikhona ngisho ukuthi ngathi ngiye edrobheni ngiyenza shopping or ngiye mall ngiyenza shopping mhlawumbe ngiyothenga ishebo or ngiyothengani umntana wami ke lona 20 firstborn yo angazi uyakubona umntana yadinga ugogo wakhe Yesu yamenzela mara badinga ukuthi ufike umama ufike uphethe like izinto zakhe zokugeza ngoba sekakhulile kufanele kube yomcabangela ukuthi ngiyomthengela izinto zokugeza can't kufanele yonke into ngiyekelela uma angazi ukuthi naye ufila kanjani mara ngiyazi ukuthi yena yakho ukuthi mama msiza akasebenzi akatholi nale mali disability grant uyitshela ukuthi ngiphila ngemali ngileya abantwana nayo angifaki yonke ngifaka uhalf ngifaka umntana oyi1 ngibafakele yona and uyazi ukuthi mawufaka 520 kuzophuma i500 angeke kuphume lenye imali kuphuma i500 kodwa like kimi ngifila like njengoba ngize la ngizodinga usizo manje ukuthi ngifila ngathi ngiyabafaila umntana makazobona ukuthi umama kanti lamanga waphilayo kanje awani like ngizocela usizo ukuthi ngithola ukusizakala ukuthi sengisaba like ngiyakhona ukuhamba estradini mara labantu laba engibakolodayo ngiyakhona ukubakhulumisa ngithi mina ngiyakhona ukuthi ngibashaya before ngibe banikeza inzalo manje angisabanikeza nix sengivele ngathi ungabisayikhulisa because angithi yazi abantu bayakuthemba bangumama mfundisi futhi mina nginalento yokugobela phansi ukuthi kube ngathi yabona mara ngiyazi ukuthi ngaphakathi mani ngiyadleka ngisakhona sometimes nginokuthi mangihleli ngiyi1 ngizizwe umoya uvaleka ngakhona ukuphefumula ngize ngiphumele ngaphandle or ngivula iwindow ukuthi ngizoshaywa umoya ngoba man ngiyeza ukuthi ngiyacinana ngoba angazi ngathina manga no dodi last bengakhona ukulala ngathola umunye udoctor ukuthi kuthoko ngambuza ukuthi doctor mina ngidla imedication ekanje wangibuza ukuthi okay ama ARVs udla maphi ngamtshela ngasho ukuthi ngidla la iphilisi eli1 then wathi kwenziwa yini manje ungalali akungcono wa change bakuphe emini or angizange ngimtshela ukuthi ngine stress sokuthi 1 2 3 like bengifuna ukuthi ngathi lento lemali ngayikhofa out mhlambe nabo bayazi ekhaya ukuthi singabe suthi kanti itume nophila maka aso why no yenza njalo angazi ngathini manathi ngizwa uveze iphatha ukuthi uma mfundisi kanti nakumina ngisathi ngibhalele lokho kuvezile lokho ngisacela uveze leyo ngxanye leyo uma mfundisi kanjani kunebandla kwenzakalani nguma mfundisi ubukele ekhaya ubungamchazela ngalelo site lelesi nguma mfundisi ngikhonza enkonzweni yaseMsen Gospel Ministries Apostle uMamthethwa sikhonza sonke anginali ibandla sisase sonke sisase sonke so naye nginokumbona ukuthi ufila ngathi angikho committed eintweni zenkonzo kodwa mina ngiyazibona ukuthi ngikhona eintweni zenkonzo kodwa yena ufila ngathi kanti angazi mhlambe khona bona into abayibonayo ngoba mina angifuni ukukhofa out ukuthi mina nginenkinga njengoba inkonzo beyakhiwa angikhiphanga nix and hayi ukuthi ngoba bengathandi vele akukho so ngabona ukuthi ayikho into engizoyenza kanjani because vele anginayo imali abazenzele mara ngifila bad ukuthi ezinye izinto no last kuze kwavuka umoya ukuthi mina kunomntwana isikhonza naye kwavuka umoya ukuthi mina ngizimisela ngento zenkonzo so ngabona ukuthi I think lento nabayihlalele phansi bayikhuluma koyi2 njengoba sekuzovuka umoya lo mntwana sekaqale nini ukuba nomoya bengikwatile kakhulu futhi mangikhuluma nawe but kwazi
yo bengibona kahle ukuthi lapho ngathi ngathatha nentambo ngivele ngiyibulale ngiphinde ngicela ukuthi abantwana ngifikele nje ukuthi abantwana ngiyazi ukuthi abantwana bakubogogo babo mara kimi ngiyafeel ukuthi abantwana bami angakhonakala ukuthi ngaze ngizoyikhamela abantu abangafuni ukubona ukuthi lento ngiyayiphila kodwa bona bafila ngathi angiyiphili kungoba ngicabanga ukuthi mhlambe angazi babona ukuthi enkonzweni kufanele ube nemali or kufanele ube kanjani mawungakhoni babona ukuthi wena wenza ngamabomu angazi like nakimi ngifile kanjalo kuyena sengayikhulumela ukuthi system hayi mina bengafili kanjalo kuzoba kubo kodwa nje ngifile ngaleyo ndlela yokuthi mase kuzovuka umoya into wake wangibiza system ngiyakubona ukuthi awusekho wena committed into zenkonzo ngathi kanjani mama athi man yazi awusavuthi njengalesa sikhathi lesiya yakhumbula ukuthi mina amavesi ngangiwathatha kuwe ngithi hayi mama kanjani athi ngangiwathatha kuwe khona elinye ivesi ngithi lawo masesililweni athi mina masesililweni bengazi ukuthi ngizofika ngithini mara wena bufika esililweni ududuza abantu baduduzeke mara manje mntanami sowile manje lento mase izophuma futhi iphume ngathi ngomoya it's like it should bebabambe iCaucus ngami bakhuluma ngami beyixoxa so seyizovuka ngathi umoya ngabona ukuthi ayikho lento shuthi kukhulunywa ngami kwasande yangiya ngenkonzweni because ngikwatile ngazi ukuthi lento lena ngokuthi ngayikhuluma kubani bengikwatile kodwa ngizoya enkonzweni ngizobuyela enkonzweni ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu kodwa ngifila ngathi ngiyahletshiwa like kukhulunywa ngami kuze abantu bazenze ngathi banomoya while ngazi ukuthi awukho so ngithatha namanje nokuthi mangikhuluma iyangikwatisa kodwa ngifuna ukuthi izifike kulelo sengalelo uma cause ngiyafila nami ukuthi kule nkulumo oyikhulumayo kunezinto ezinye ozigodlayo ngabe kukhona mhlambe okubonayo ukuthi mhlambe kuzobukeka njengehlazo elithinta impilo yakho mangase kuthiwa uyakuveza uyakuxoxa kukhona nokunye okuyizimbangela zokuthi uzungene ekweletini ngalolu hlobo kwenzakalani empilweni yakho omunye umuntu ongakwazi ukuthi yini okwenzakalayo ngicabanga ukuthi ngikhulumile la engigodla akusuka ukuthi mhlambe le mali engiyiboleka kuba mashonisa ngiyenzani mhlambe bekuyimali akithi grant bengiyithola bese uyihole 3 months ivalwe bese uboleka imali uyitshela ukuthi uzophinda uhole uyibhadale heish like angazi ngathini kungenzeki kanjalo ngiphinde futhi ngibuyele ngiyobhalisa futhi bese ngiyayithola mase ngiyithola yabona ukuthi le igolodo lezi sezingimele seziningi mase ngibhadala angisayiqedi zonke not ukuthi mhlambe ngathi ngiboleka imali ngiyothenga utshwala senza amaphathi hayi mina indawo engihamba e-stadium cha amabhola ibhola cha ayikho enye indawo engihambayo ukuthi mhlawumbe songaze uhlangane nami e-tavern or no i-stadium cha engisambayo enye nje indawo futhi enye ke indawo engisola umama mfundisi wami ubona ukuthi mhlawumbe ngithanda ibhola makuthiwa kiwe stadium ungibona ngiyaya khona kanti noma nokuya lapha e-stadium sometimes ngibhadalele umfowethu angithengele itikiti sometimes ngibhadalele lo mngane nami lo ulala so akusuka ukuthi yimi ngaso sonke isikhathi obhadala imali balungafuni ukuthi ngisale bayangazi ngiyalithanda ibhola so banokuthi bangafuni ukuthi ngisale bese bathi duma sambeni then manje usingahlupheki sizokubhadalela bese ke bayangibhadala then sengingena kanjalo yiyo into engathi ngiyayithanda sengingena ngaleyo ndlela sengiyahamba manje abantu bacabanga ukuthi okay mhlawumbe akaspendeli inkonzo mara e-stadium angeke umswele kanti akuhambi kanjalo kunomunye ubaba esihamba naye ubaba Dube naye ke uke wangiboleka imali ngahamba ngayo e-stadium I think December ngizengambhadala January imali yakhona akusuka ukuthi uzongirasela ini so njengamanje udlani unakho ukudla la uhlala khona impilo yakho ukwazi ukuthi uyilungise kanjani kakhulukazi njengoba uno chronic kumele uphuze amaphilisi kumele udle izimo ezinjalo uzimela kanjani wenza kanjani ufike kanjani kwakhona la eSpreadview njengoba usuka le Rotebor ukudla ke umalume wami umuntu nje like umuntu ngathi umalume wami upha umuntu elabo malume bayilungele nje futhi akusumuntu ophuza utshwala ulabo malume laba ngathi bayilima bekayiwele okay ubuwele ngathi bawela kuye singasho kanjalo
so uphansi uyisebenzela emakuleni uye kumuntu ozamayo ke eze mhlambe angeza ne braai pack futhi sihlala siyi2 sengizopheka ke mina amaphisa ayi2 ukuthi edle impuphu ke uyayithenga ke shem mara naye ngifila ngathi ngiyamfaila ngoba uyazi ukuthi lo muntu lona bekathenga ukudla akufaka efrijini manje hardly nokuthi ngathenga i2 kg braai pack or ngithenge ke isoup pack yena le ayithengayo like ushuthi angazi umuyitshela ukuthi ngoba abantwana sebahambile ushuthi angisathengi nix angazi utshele nje ukuthi ushuthi sengondlo umalume ukabona so naye ngiyafila ukuthi shuthi khona into mana angasayitholi kahle ngami kodwa ke angeke azakubuza nix umalume akasho nix kodwa ngiyafila ukuthi naye ngathi ngiyamfela sihlala endlini yakhe wathola indlu ye-RDP khona lapha then sihlala ke endlini yakhe ke so akukufici ukuthi uphindele eDaggakraan eish kuyangifica kakhulu ukuthi ngathi ngayohlala nomama nabantwana bami kakhulu ke like umama usaphile kuyangifica kakhulu baba ke angimazi ke vela zange ngamazi manje makufica mase kuvimbapi kuyavimba ukuthi angazi ngathi ngizame ukuthi ngathi ngathola noma umsebenzi kodwa ngiphinde ngithi ngithola umsebenzi badonsiwe ifizovalwa le mali ene akekho umuntu ozofuna ukusebenza nami nginesandla esi1 lesi sinye phela sisebenza sislow akusuku sisebenza 100% njengalesi sinye yes uleft okay yes angisebenzi ngoleft kodwa kuyadingakala ukuthi ube nezandla ezi2 okay mina ngibamba ngalisandla esi1 saka right yabona noma uyinwaya ulula lesi akukho ukuthi mara inkinga yami ukuthi angeke ukhona ukuyigeza umzimba ngoba asi-stretch ngendlela esiyiso kufanele ngizongithola umuntu ukuthi azonke kodwa ke ngiyabonga ukuthi nginabantwana abangisizayo khona labantwana bamantombazana abancane ngisho abanye abantwana bakubona wena ukuyilungele bese bakwenza umama wabo bese ngibasondeza eduze nami ke bese mangigeza kuyibo ke abangigezayo ke ngemihla umhlane so uthe yini ekwenza ukuthi ungabuyele ekhaya busangiphendula lo mbuzo lo kumama ekhaya ish ukuthi ngije angazazi namanje bengisacabanga ukuthi ngathi ngayohlala ekhaya once nomama sikuthi sisebenzise le mali sihlanganyele mina naye ngoba naye uhola yona isikakhulile ke yena una 63 kuthi sihlanganyele sisoyi2 mara ngiphinde ngithi hayi man enye into engibambela ukuthi inkonzo nokuthi mhlambe khona okungavela ukuthi kungisize nale mali le ye disability grant ngicabanga kanjalo ukuthi bese ke ngiyasizakala ukuthi ngikhona ukuthi ngibalance ngapha nangapha nomntana lo nomama na 20 uzowahlule ukuthi ayi university because anginamali yebikabe nganamali ye-registration logogo bekanganayo imali so angazi ungixolela ngizoloku ngibuza nje imibuzo mosa lokhu uxoxa udaba senze ukuthi samsana mhlambe ngesingawe awucabangi ukuthi umqondo wakho usesemusha usaphila impilo usabona isimo sivuma kodwa umzimba usuyakunqabela kanjani mhlawumbe masingabantu umqondo awugugi amaphupha wafi nezifiso futhi ayishabalala kunjalo kodwa unokufisa nenhliziyo kodwa ufica ukuthi amandla emzimbeni awasavumi sengibuza ukuthi kuwe ekakaze kufikele leyo realization ethi nangoba amaphupha amaningi akafi kodwa umzimba angokusakwazi ukuthi ukufezekise ezinye zezifiso oyifisayo kona kunjalo mara ngibuye ngiyitshela ukuthi ama ngina 43 ngisengazama kodwa 43 usumncane ngisengazama kodwa umzimba wona ke vele seyinkinga nalesa idlami la left yilinkinga kodwa ngibuye ngitshela ukuthi hayi mani kuzolunga kodwa ke yazi izathu ukuthi ngibuze yonke le nto la njengoba ngisho ukuthi sesemncane
futhi nawe ngeqiniso lakho usesemncane. Masingabantu thina siyazikhohlisa. Ngicabanga futhi okunye na uvezile lokho ukuthi kwawena uyasikhohlisa uphila impilo yamanga. Kunjalo. Siyakuvila phela ukubuyela emumva la esaqala khona. Musuku eDahakrali angazi ukuthi wasuka neminyaka emingaki uza nganene eGoli. Wasuka unezinto eziningi ofisa ukuzenza. Lezo zinto lezi azikakafa emqondweni wakho. Usenezinto ocabanga ukuthi zisengalungiseka zilungiswa amandla akho. But ezinye zazo ayisekho emandleni akho. Iqiniso ukuthi kufanele wena uwedwa ube naleyo realization wenze okungangamandla akho. Uphile impilo engangamandla akho. Omunye umuntu ekhaya uzothi ayi ngazi ukuthi abantu abafuna ukufunda. Lenda ayikho ngawe wedwa. Nanombani obhekene nesimo sempilo akayiphile emhlabeni. Sinento okungafuni ukumukela ezinye zezimo esiphila ngaphansi kwazo nesadalelwa zona. Uzofica ukuthi nami ungifica ngifuna ukuphila impilo engaphekwa amandla. Whereas impilo njengamanje mina kukhona la engikhomba khona kodwa mina ngiphoqa ukuthi ayiye la ngifuna khona. I-title leka mamfundisi ngicabanga ukuthi nawe deep down uyayibona ukuthi iyakucindezela kakhulu. Futhi nje kukhuluma nje iqiniso. Ngathi benza iphutha ukuthi bangibeke ebufundisi ngathi ngaba umzalwane nje ngikhonzela uJesu nje qha. Yangicindezela kakhulu yingifakela ipressure ngathi angikho nje right nje ngifuna uqamba manje sokuthi ngathi angazi ukuthi ngathini. Angikho nje right kwempela kuyo. So njobe icindezela nje. Ngoba nawe uyazi ukuthi lesimo engikusona ngisesimeni sokuthi ngifuna ukukhonza uJesu. Hayi ukuthi mina ngibe umholi ngoba mina ngisadinga ukuhola. Kunjalo. So iqiniso lokuqala lelo kumele ubhekane nalo. Ususa ukhololo ume phambi kwabo batshele bazalwane ngiyacela ngilimele ayikho ke akadonsi limele. So ngicela ukuphindela emuva ngiyohlalela emuva ngibe umzalwane ngifana nawe wonke umuntu. Iqiniso lokuqala lelo lakho. Lesibili iqiniso ukuthi wengeke uhulumeni akunike imali yakhe ucapable. Njoba sakulimaza nje stroke ingoba sakukhubaza. Which means usunezinto ongakusakwazi ukuzenza wena ngomzimba wakho. Nozobe ukwenza kuzoba kancane. Usukwazi ukuthi uthume uthathe lokho ukuthatha uzigeze la usigeza khona wenze lokho nalokho ugoqozela uma ukuthi uyasavuma abantu ukugoqozisa upheke ulale phansi ulindele imali kahulumeni. Le mali kahulumeni nje befikile kuwena ifika because you incapable. Mhlazana uthi capable yokuphuca. Ngicela siyavumelana lapha. Njalo. Mhlazana uthi capable bese kuphuca imali yakhe. Which means sonke siyabona mina nawe siyabona. Ukuthi uhlangothi la left alivumi. Alivumi. But lungavumi uhlangothi la left. Uhlangothi la left lomqondo lisavuma. Yeah, you right indlebe izwa kahle namehlo ngibona kahle. Yeah. Which means ukucabanga kwakho kusenjengoba ungakakhubazeke emzimbeni. Which means ukucabanga kwakho akukhubazekile. So ikhona ke lokho ukucabanga okucindezelayo. Ngoba kunejubane eliningi lishiya umzimba wakho. So wena manje ngomzimba uzama ukuhuba lomqondo ongakhubazekile. Esingasho ukuthi ukukhubazeka kuyisici njengoba ngempela kuyisici. Akusho ukuthi awukwazi ukucabanga. Njengoba usacabanga ke umcabango wakho ke lo onale speed samuntu ona 43 years. Kodwa umzimba uthi wena usekho ku 43. Yes. Angazi noma usesenami uyangithola yini. Ngisasenawo kodwa. Wena uphethe amaphupho umuntu ona 43 osemncane. Kodwa iqiniso lakho wena umele uphinde futhi ube la enhlizweni. Uvuma ukuthi abantu bekunakekele bekuhlinzekele.
uphinde futhi usiqhelise esimene esithi wena usengakwazi ukuzenzela. Isuka kanjani ke lento le ukuthi ube neqiniso kubazali bakho kuma wakho kakhulukazi esaphila esekhona emhlabeni. Ngisacela ukuphinda ngibuye ngibe ngaphansi kwesandla sakho sibambisane. Inkinga sengikuzona ezinye zazo angisakwazi ukuyilungisa ngoba lezi inkinga seyidlala indima yokukukhubaza ngaphezulu kokukhubazeka vele usunakho. So asingashumayela igama lokuthi ekwazi ngibona ngazuthi ngiyasikhohlisa kodwa futhi ukuyikhohlisa ukuyekile. Yabo? Njengamanje buyisa ingqondo yakho phambili. Uyithathe uyihlalise phansi ibe la ukhona. Uma suyayitshela ingqondo yakho nasi ke manje isipidi esesihamba ngaso nomzimba wami. Lamaphupho onawo ebuncaneni ngo2011 2010 amanye wawo ngeke safezeka. But kukhona okusengalunga nakulesimo sakho kusona. Kuningi ukuthi nje wena ubuyise ingqondo yakho la ikhona uyibuyise uyilethe la. Because ungena kulezi kwelete ezingaka nje usafuna ukufeza amanye amaphupho engeke safezeka. Usafuna izinto ezinhle ezinye zazo ongeke usakwazi ukuthi usithole ekuphileni kwakho. So therefore usebenzisa lokho okuncane okutholayo ukuthi kukupha amandla ekutheni uboleke. Yabo? Because uthe wena inkinga yonakala mhlazana ngithola imali kaHulumeni. And kwangayona inkinga leyo. Kwakuhulumeni ezama ukukumitha halfway. And wayekumitha halfway ngempela ngoba engafundi uHulumeni wena la ungadlile ushode ngezimadlana ezincanyana. Ungashodi ngensipho, ungashodi ngento encane zokubilisa ukuthi ukwazi ukudla. But ayisithi into ayi mina ngideserve okunye. Uma nje ungathiwa mina ngugxeke ngokubalekela umashonisa. Futhi nabo umashonisa ngibathatha ngazuthi ba abantu abahlula ukucabanga. Ukuthi kwesinye isikhathi nawe uma uthatha imali uyinika umuntu ombonayo ukuthi akasebenzi into etheni ukhandani lapho. Uma ufisa ukusiza umuntu ngamani umuphi imali uthi ngiyakupha hambe uthenga into yokudla. Uyafika umuntu uyambona ukuthi uhluphekile wena unawo amandla okusiza ngoba usebhizinisini akukwenza ukuthi ishaye ibhizinisi ngala engeke livuke khona ibhizinisi because ukhanda esinye isigoga uyakhubaza ke manje. So mina ngiyakucela ngana kwethu dilike kube nomfundisi ngoba lokufundisi ngabe ngiyeza makuthiwa bekukhokhela. Mina bengisathi uma ungitshela ukuthi umfundisi ungibhale etshe uzothi uma ufika la ngikubuza ukuthi iphi imali yomnikelo uyenzani imali yomnikelo wayetshe mina uzongitshela ukuthi nemali yomnikelo uyayidla. Manje kwayona imali yomnikelo ayizi kuphela ikulethela ijudgment ukuthi awusakwazi ukuphumela obala ukhulume naphambi kwabantu ukuthi unezikweleti. Awusakwazi ukuphumela phambi kwabantu ukhulume ukuthi uneyinkinga because uma umfundisi ubuke kumele wena ube perfect. Usuyagudla ke lapha emgwaqweni uzenza umuntu omuhle kodwa ufana nabanye abantu abangekho bahle. And ukungabi bikho muhle ufana nami kahle nama ngikho muhle phambi kwakho. But the moment ngibe umfundisi ngiyocela sengikufihla ungabi muhle kwami. Ngifuna abantu bengibona ngazuthi ngimuhle. Wena nje uyifanela nami. Inkosi ayisho ukuthi singayikhonza kangcono makuthiwa singabefundisi noma sisekhundleni ezithile. Inkosi singayikhonza nongabe asikho ezikhundleni. Siyikhonza sisendlini zethu embedeni. Iyodwa nje kuphela into engikulapha ngale ndaba yokukholwa ukuthi ubalekele isikhundla ekukholweni. So suka kuleso sikhundla sokuba umfundisi. Uphinde wena ube neqiniso kuwe. Kule mali dlana encane oyitholayo. Uyigodle kuwe ngamane kuthi uyahlala. Uyigodle kuwe abafuna ukuzokushaya beze bezoshaya umuntu okhubazekile bebona ijela ngeke libanukele yini. Emveni kwalokho uphindele ekhaya. Uyodla upoyinande wakho nezingane zakho. Ngoba umqondo wengane
kunengajana ekhaya ulimi uchokozisela ngathi uchokozisa khona ulimi ukhandela izingane zakho ube umama izingane zakho indima yakho kuba ukuthi ukhulisa izingane zakho ngendlela right but manje awusona isibonelo esihle even nasezingane zakho kanti ikhona indima osengayidlala umama yabona nje mina makuthuma umsaphila ngabe mina ngithi akangabe sasebenza wami uma ngiyazi ukuthi ngabe usasebenza kodwa ngabe kade ngamiyekisa ukusebenza ngoba mina sengikhona ma sekungaphekwa amandla akho hlala phansi sengikhona ngiyasebenza yabo so nawe kusheshe kwakufica ukuthi uyeke ukusebenza amaphupho unawo kumele ufike kuthini wamukele ufana njengempompo ukuthi iyayibona angekwazi ukuthi ngoba nakho ngangibona ngisazophila njengomuntu obonayo noma ngingasaboni ufana njengesishoshe sasikwazi ukuyihambela ukuthi ngokuba nakho nogijima usafuna ukuphoqelela ukuthi ube nezinyawo noma zingasekho uyongena ezikweletini ke lapho ngoba usufisa impilo ekude nawe impossible so ezinye izinto kumele thina sizimukele thina ngaphakathi ukuthi ezi zinto sisakwazi ukuzenza uhlale phansi uzinze once wazinza ngiyakutshela okuningi kuzobuya futhi nawe uzozibona uzithole le mali leka uhulumeni engenayo ayingaphelele ezikweletini ayingaphelele ezikweletini ngoba usazoqhubeka kubakhohlisa uzosuka nje lapho kwi-podcast uphindele ekhaya first thing ozwana singakubuza ukuthi ufike kanjani khona la nesiqiniseko sokuthi uphinde futhi uhamba uboleka uyibolekile niyabona ukuthi each and every time uthi uzama ukuthola solution ungena enkingeni so asike sithi ke lena ke bekuyinkinga efanele ngoba bengimele ugcina ufikile ukwenza ukuthi ababukeli bethu bezoba nendlela yokukusiza kodwa nababukeli abangakusizi kwa wena usaphila umqondo ukuyikhohlisa yabo ngoba umuntu onenkinga umfica enzani uhleze eqhamuka neplan elisha yena amaplan aqhamuka ayiqhamuke ukhuluma manje mina angibe ngiloko ngihola le mali kodwa kwafikela ukuthi ngithi mase ngizoqeda lapha ya because ama-Chinese bayithatha for 4 months mase uzoqeda bese sothi ish sekuvule kokunye bese ithi ngiyoboleka ngivale bese yabona ukuthi sekusele abanye sekusele nalama China futhi mina imani angazi ukuthi lento lini ifika angazi ukuthi ngathi eyamanga nginawo kwavele kwafika nje ukuthi hayi man ngifonela umama mncane awusi yatsiba king kuyenzakale imistake esasa babophe udoctor bathi usipha imali ngendlela errong so basang investigate bathe esasa bazongibiza ukuthi bazoyirenew imali yami so mina ngimele icall imali yami then bayisuspend angeke ngisayithola till ngithola icall from esasa ukuthi ngibuye ngizothatha iform bese ngilisa ku doctor umama mncane wami shem ngikhuluma yabona ukuthi ngikhuluma ngomoya ophansi ngibhlungu vele nami uyezwa ukuthi isho umuntu akasizi so umuntu ophila jwang uzophila kanjani ngalesikhathi nginamanga ngathi ngiyagembula ongidlala amakhati ongidakwa utshwala angiphuzi angibhemi angigembuli angazi mara nje man amachinga amangafika manje kunomntwana enginokumxoxela uMary loyo wazi wonke amangami athi manje sisitumi uyicabangele ubani lento le ngithi Mary kuyifikele nje hayi mara sisitumi ngithi Mary ungabusangikhuza angizothini hayi mara sisitumi irong umntwana kimara usazi yonke into sisitumi athi mara sisitumi mara sowenza kanjani mara sisitumi batshele kanjani yabona ukuthi mina ngimdala sengifundisa loyo umntana ukuthi amanga ngibashasha kanjani abazali bami so into engizobuhlungu mamizwa wami wangibuza ukuthi Tumi mara le mali disability grant kwenzakalani ngayo ngithi shimawe ngangithe bazoyilungisa ngoJune wafika Tumi manje kanti le mali kwenzakalani ngathi mawe mina yazi angisazi ukuthi kwenzakalani ngamuzwa sukuma athi mina ngisazi masokhohliswa nabantu obathandayo obathembile wangena ekamereni futhi wasaba ukuthi angitshela ukuthi unamanga uyahola wena ngazi kodwa nje umamezala wami mina ke uCleve unama social worker so makane ID yami
angane wakhona ukuthi bangicheck kodwa wafila ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani kulomntwana nike wangikhuza ukuthi Tumi ngicela uphume kumamkhulu wakho ngiyazi ukuthi owakini kodwa umamkhulu wakho uyacindezeleka mawunaye sure emakazoyibona lo mamizala angazi uzothini yazi uzongihleka aphinde futhi angazi uzothini kodwa nje ungikhuzile athi angisho ukuthi phuma kuye uze kimi kodwa ngicela usuke eduze kwakhe mina angisafuni nix imali zabantu angisafuni nix ngiyabona manje ngiphelela ngemali yami yomndeni angisafuni nix indaba lezi abomashonisa nani sengiphelela ngale mali lezi zabo eyami le engenayo le kamamkhulu angisayifuni nokuyibona ngoba inzalo yakho uyibhadala uze ubhadale imali le oyithathile angazi modern kanjani so namanje ngiloku ngisabhadala inzalo bese nami ke cause khona engikuzama ngiyathengisa izintonyana zabantwana bese ngifonela uNtanga lo mntwana lo muntu engiboleka imali kuye uNtanga ngithi Ntanga sesibizana Ntanga ngicela ungedele 300 yazi isitoko sami siyashota yabona ukuthi ngenza okunye mara angazi ukuthi ngathini angazi iphi mani impilo le mpilo lengiphilayo angisayifuni no ngiyakuzwa mina yo angisayifuni ngiyakuzwa cause nawe ikufaka ejele ikubophile Ihlekisa ukuthi ayinamanga manje. Ayinamanga. Yo. No, iqiniso ukuthi ugcina ungazi nawe ukuthi lonke leli plan olikhandayo ulikhanda nje lizokufaka umuphi umgodi. Yo. Cause ukuthi uzama ukuyikhipha emgodini kodwa futhi uyabona uzoyifaka omunye umgodi. Angazi noma usucabanga ukuthi ungcono lo mgodi omunye noma usukune idea ukuthi mhlambe kuyaphileka kulo mgodi angazi. But mina bengisenza zobuza because angeke ngikuphoqela ukuthi eDahakrali ngingazi ukuthi impilo ephile eDahakrali injani sime ekhaya eDahakrali. Ngoba nekhaya yazi ku right nomqondo wami I think ungasanguluka. Khona umuntu omsabayo ekhaya uzothi hey madoda oTumi babuya sebenje. Ayanginandaba nomuntu mina. Ngithi ngoDecember ngiyaya nje ekhaya ngiyivakashela. Ngihlala ekhaya angika muntu futhi ke ngihlala ekhaya ngoba angikhona ukuhamba long distance ukuthi ngizohamba ngithi ngiyobona umngani kude mhlambe le kude mangabe umngani mhlambe ngiyamfonela mhlambe kwesinye isikhathi nginokusaba ukuthi ngizothi angilande kukude unemoto phela umngani so angane wangilanda ngiyohlala naye kube ngithi ngizomupha istress ithi ngihlale kithi mangifike kithi ngihleli mangiphuma siphuma mhlambe masedrobheni sigibela itaxi siyabuya futhi sihlala angisumuntu osulazulayo othi ngulapheke isistem mina nje njengoba ngingaka kwamina ngiyekhaya manje ngifuna nje ungizwe kahle so angithi mina phindele ekhaya because lento personal ebhekele nawe nami ngiyekhaya mhlawumbe nje kulonyaka osayo noma kulolandela lozayo but for sure kulonyaka osayo phakathi nawo ngiyekhaya igoli noma idolobha lizokucindezela emotionally ikakhulukazi uma seligijima ngesivinini esingaphekwe sakho impilo iyashesha la ayashesha futhi uma usufuna ukuhamba ngepace yakho izoshesha masiyahudula so awungazi ukubuyela ekhaya usubuyela ngebhokisi awungabuyela ekhaya ngoba ungasakwazi ukukhuluma inkinga le obhekene nayo stroke lenkinga encane kakhulu engalapheka uma usufika ekhaya ungazibona uphaphama ulokhu uvuka kancane because ezinye zezinto lezi zenza ukuthi ucindezeleke zisuka lapha phezulu emqondweni so ungalapheki kwakho ngokuphelele kulapha lasemqondweni yabo so hamba ekhaya uzofika ukwazi ukuthola uthando ukwazi ukuphinda uzithole nawe ngiyazi khaya ngiyalithola uthando abafuni ngenze nix ngizohlala nje sofeni nginabe nje ngibheke TV mangithi ngifuna ukwenza something momncane ehlala phansi kanti yini kuhlalisa egoli uthandana egoli kuzalana egoli hey yini le la egoli ekwenza ukuthi ungafuni ukusuka egoli uma mina ngithi nami ngimncane ngithi ngiyekhaya ngoba ngiyabona ngifuna ngiyaya ke mina ekhaya ngiyavakasha kodwa manje ngithi ngibuyela full time sengizovakasha la egoli ngoba nami liyangihlula hayi lingihlulile like lingihlulile kodwa ngibuye ngithi
ngiloko ingqondo ithi usazoza uzoba right uphinde uzame futhi. No, hamba uyoqala phansi ekhaya. Yabona ke le ngqondo le idlala ngakho ngithele ingqondo le isaphethe ispeed somuntu ona 43 years. Kodwa umzimba cha. Uzophindela nje ekhaya dadewethu usufaka ku-wheelchair noma usuku stretch noma usebhoxini. Ngokubona ngathi ngisola ukuthi ngathi sizongiphinda. Inyawo zami ke kulamalanga ziyavuvuka, ziyapena. Angingazazi ukuthi nje izolo bengakhona ukuvuka. Kodwa angithi ngiyaforce ingqondo angithi utshelwa ingqondo. Hayi vuka uhambe weyehla. Indle esihlala kuyo angithi iflat ithuru iflat phansi phezulu. So kufanele ngehla ama steps noma kanjani kufanele ngehla ama steps. Ngiphinde futhi nginyuke futhi mhlawumbe ngiyolanda something. So ingqondo lokuthi hayi yenza ukuthi ngiyazenzela mina kodwa ngizwa ukuthi hey manje umzimba awufuni umzimba awufuni kodwa nje ngithi njalo. So yini le ekwenza ukuhlala egoli okangiphendula? Yini le nothando layo ngegoli ngoba ushilo ukuthi awusajoli awusomdala awusahlangana lezinto lezo. Yini le ekwenza ukuthi uthande igoli? Not nokuthi ngiyalithanda kusho ukuthi nje ingqondo ejela ukuthi ngisazoba right ngiphinde futhi ngithole umunye umsebenzi. Angazi. Ngisho kanjalo nje ukuthi hayi ngizoba right ngithole umsebenzi. Ngangisebenza ngilokhu nginale side li kanje. Yeah. Kodwa ke ngeCovid ke futhi laba belungu noma mhlawumbe bengisiloko kodwa bese kuba babangijwayele because bekumsebenzi olula kuwasha izitsha wenza itiye. Okay. Uyacleana nje ukubona. Kodwa isikhathi bebabona ukuthi ish iya struggle ugeli kunalo mshini phela elab uma uclean kufanele akusile tile leli ukuthi kufanele ukuthi bajike laba futhi engisebenza nabo bangisize babona ukuthi sekahluleka bangisize. Ukubona manje ngiyabona akekho mina umuntu ongangiqasha mina. Kodwa iqiniso lakho ke lelo. Kodwa ngisahleli. Yeah. Akekho ongangiqasha because umuntu angayena mhlawumbe ongaze ngayibona ukuthi hayi uright. Yabona nje nongabe kuthiwa kwamina ngiyakuthatha ngithi ozosebenza endlini. Ungafanele ukuthi mina ngiphinde nginakekele wena. Yabo ngagcina kuwe kahle kahle uqashe mina. Nengane zingasho zingathi hayi antu uyivile. Yabo? Because kwa wena usuhamba uyakhathala ugcina manje sikuzwela sithi ngeke anti kusavuma yini cha kusavuma ufike emsebenzini ukwatile because kokuvuka bekunzima so mina ngithi asiphindele ekhaya and kulolu sizo lifuna kubabukela ekhaya asitshintsheke manje and ngiyazi bezokusiza wonke umuntu obukelele podcast akabe nendlela yokukunceda akuncede make phone sis ekhasiyanini siya ngosuku oluthile nansi imali ayigubhe ishona ekhaya belandelele futhi ayigubhe ishona ekhaya ufike ekhaya unemadlana oyiphethe futhi labo mashonisa bala egoli shiya phansi hayi shiya phansi manje lo nekhadi lami ne-ID iwesi ke leyo iwesi ngathi uhamba hambola le card ne-ID i-podcast ngakaphumi hambe emaphoyiseni la kulandela lezi zinto ngoba ayikho nje akuyona ke phela impilo osuyiphila awuna ID egoli awuna card impilo le amanga nje hambe police station uthi bathathe icard lakho ne-ID bethi bathatheleni usho ukuthi bewumashonisa akasafuna ukunika into zami akekho umuntu onelungelo lokuthatha into enjalo kumuntu akekho umuntu onelungelo lokuphatha i-ID ingalesikhathi leso umthwalo igcwele ukhombe ekhaya omashonisa babe neqiniso ebantwini awukwazi ukwenza ibusiness ngomuntu odisadvantage ngoba it's more like uvuma ingane ena 10 years ithi izoboleka imali kuwe ingane idinga imali nje iyakwazi nokucabanga ifike la ngathiwa khona kufika umuntu omdala khona so uyafika sisitum ufika kwa wena unenkinga uyakubona unenkinga nawe uyakubona unenkinga aphinda kuphi imali ukubangela inkinga nje iphezulu kwalezi inkinga ovela ufike nazo abakunika ikhadi lakho kunika ID noyikhona nansi icamera isibhekile abakunika ikhadi lakho bekunika ID uphume kanje thatha amasakana akho uqoqe uhambe ekhaya ngoba nongabeka ababukeli bafuna ukufaka u2 rand bazokufaka kulephi ikhadi
inkinga leli likhona lapha kumashonisa leli lapho kumashonisa yakhumbula bothi ufuna ukungifakela imali yokugibela ngize la ngitheni ufuna ukufakela imali yokugibela ayi so manje ngakho vele wathi ngizokubona bakufika uzobona ya ukuthi ngisaqamba amanga futhi ukuthi angifuni ukusho ukuthi ikhatha likho kimi ngiqamba amanga ukuthi ngizogibela ngizoyikhipha ngani because ikhadi lile ngithi kufufula kolona imali lala likho kwena alikho kimi hayi ngeke so mangase kuthiwa babukele ekhaya bafuna ukupha R2 namashumi bazokupha kuphi ya market cent sistu uzothini hayi cha ngiyiqala le podcast lekingi ngako diyahlekisa futhi nawe ungoqala ukuthi beyifikile ku podcast bona kuhleko unenkinga ngaka kodwa hayi uqola babukele bese bakhaya angeke lokuthi i-character la iceleni kwami bakwethu no awulokhuzana awuhambe police station ubophe isimashone esakubeka into zakho futhi nje uzenza ngathi uyisilimi impela sokugcinayo wena nje sokala isililo esishunquthuli futhi lesi esangampela isililo usuyahayisa nje ufuna into zakho asesihlala yahluleka ke lo plan lelo no namaphoyisa afuna ukusiza hambe ebank angathi Capitec hambe ebank ufike Capitec uthi lahlekelwe ikhadi balivale yeso and then kube khona khula bafuna isithupha ngathi Capitec abafuna ID bafuna umuntu ngiyazi ufike bakuvalelele bazokuvulela elisha usesenami le ID ngiseza ku ID uthola ikhadi lakho libe kuwe usuke uye home affairs futhi home affairs ulahle ID cela temporary ngeke hayi mara ngokubona kwami ayizihluphi le iID ngayicela kumamkhulu ukuthi ngiyolanda imedication umamkhulu kanti lo phethi umamkhulu umngani kamamkhulu ophethe izinto mara mina kumamkhulu ngamfonela ngamenzela waso ngimamkhulu ngicela iID kusasa ngifuna ukulanda imedication hayi ayazi kuphuthume nje podcast ngaphuma mhlawumbe soyipha ivik noma i2 weeks uzosho wena ukuthi ngingaqali nikhiphe ulande zonke lezi zinto zakho lezi zibe ngakwena kuzosho wena hayi angithi siyahola manje niyahola manje then mina ngizoboleka ngathi uyelokhuzana then uthole yabona nje into yokuqala leli ke iplan lami lokugcina hambi ekhaya mawululama ke mosululema usiyophinda ubuye eGoli ngoba iminyaka izobusakuvuma hambi ekhaya angibona ukuthi ngisazobuya eGoli sengizoza ngokuvakashela eOrlando kumamezala uyabona ke mangasuthi mina yabona mangasu ungiphucinga ukuthi ukwazi ngekhaya wekwazi mina ngekhaya mina ngiyoyifaka imali ngiyodriver ngizokunika imali erenke usendleleni ebheke ekhaya futhi ngiyokupha 2000 uma nje uthi usendleleni ebheke ekhaya ngiyoyilinda le moto ngibone ungena futhi ngiyoqinisekisa imithwalo okuyiphethe futhi ngathi ngizawuhamba nje soon nje mfana wakati plan ukhulume no driver hayi angeke ngisuthi ekhaya ngigibelele eDiviliers mara ke ithi ngakhuluma indabeni bazoziba babo wada bangibophe ngangagibelele eDiviliers vele ukuthi ngiyikhaya nje ngithatha ibheki yami lezi zinto lezi eyisela zizosalela umalume uhambe ekhaya ngihambe ngikhaya so ke ababukeli bethu emakhaya abathi bekusiza na uzo emphasize ukuthi ufuna bekusize kuphi kuyona la ukuthi usikhulumile yeka lokho sekukhulunywe yimi kodwa abathi bekusiza ekuthini ukwazi ukushona ekhaya angazi noma sisonke asisonke ukuthi nje uzoqala udilike lapha esihlalweni sokumfundisa ayisande nje ngiyakhona esontweni uyosho ukuthi ucela nike omunye umuntu esimfanele isikhundla wena asikufanele hayi ngoba nakho uyisoli ulimele emphefumulweni sekuzobe ngathi ngizobe ngilinyazwe yibo ngoba
angithi umama prophetile kulolu sonto bangiprofethile so akazi ukuthi kahle kahle yena wasuyangifonela ukuthi sisithumi ungiphathe kabi uthe kimi wena mina ngeke ungitshele inkinga zakho so bobonisa ukuthi labantu laba abanye laba esinabe enkonzweni nabo bangangitsheli inkinga zabo ngoba mina shuthi wena mangitshela inkinga zakho ngije ngixoxe nomunye umuntu bengimhighlight ngimsha ngihighlight ukuthi wena wangixoxela ukuthi mina enkonzweni angisaperform kahle manje into maseyizovela futhi ngomoya kusho ukuthi moso lento le bayikhulumile so kuzobe ngathi futhi akakatholi kahle ukuthi kwenzakalani ngoba angakayi kuyombona mara kuzokosa ukuthi ngiye think Wednesday siyahlangana futhi enkonzweni no ubacacisela ukuthi akubona ubacacisela ukuthi akubona abakwenza ukuthi uthathe lesinqumo ngibonile ithombe zakho lapho ufaka ukhololo ufake lokhuzana ukhololo phela njengomfundisi yonke into but yithuba lokuthi uzususe lo mthwalo phela ngamahlombe hayi umthwalo khona umunye umngane wami bekangibuza ukuthi ha skim kanti umfundisi ngithi ngumfundisi athi sho ngithe why uthi sho athi angiyabuza nje kumampela wena umfundisi othanda ukudlala kanje ngithi ngumfundisi mina kodwa skim lento lena mina kimi ayikho ayikho kimi angazi ngathini ayikho kimi angizwa ukuthi mina ngumfundisi angizizwa ngihuye like naye noma ngithumile kwamanye amabandla uyazi akakuthi akabona ngithi ngihlalele emuva mina ngisukume ngiyokwenza lokho angithumele kona bese ngibuyele emuva futhi makuthiwa abafundisi bahlele etafuleni hayi mina ngihlelele nabantu no so ayikho kimi lento ukuthi yena angazi ngamtshela ukuthi ayikho kimi lento yena nje utshela nje ukuthi ikhona kimi mina ngiyezwa ukuthi ayikho nje total ayikho hayi bakwethu cha asilokhuzana ngicela ushiye inamba yakho ababukeli abazokwazi ukuthola kuyona uphinde futhi emphasize ukuthi udinga ukuthi bekusize kuphi mhlawumbe nje amagama akho ugcina ukuthi ngifuna ngisizelana lana la masushiya ucingo lwakho abazokwazi ukuthi bekuthole kulona sosobe sesihlanga sethina nabalabukele emakhaya sibheke ukuthi usizakala kanjani ukuthi ukwazi ukuphindele emuva ekhaya ngisho inamba yami iqala ngiqala inamba yami inamba yami it's 083 948 4072 ngiphinde futhi it's 083 948 4072 mhlambe ungaphinde emphasize kubabukele ekhaya ukuthi ikuphi la ngicela khona bekusize ikuphi la ekubhekene khona nenkinga kakhulu la ukuthi inkinga engibhekana nayo kakhulu ile igolodo lesasemaChineni ngoba namanje nje ngoba ngizohola manje bathatha 1.6 umamkhulu wami athathe uzothatha 700 yabona ukuthi ngisala namalini angisali namali kusafanele ngithumele enye imali ekhaya vele umntana wami ke lo sohlala eOrlando angisamenzeli nix kwamina self angisazenzeli nix njengoba ngiqhinile kanje ekhanda umntwana nje owangibuka athi awusithumi manje hlo yawake irad yathi kuyahona wetha di-dress irikuwethe ngathi ikhanda lami nalibanjwa amantombazane one day ngabona ukuthi hayi man ngenza ikhanda so uye ke sohlezi angenza bese ke mhlawumbe ngamnikeza 20 rand or ngimuphe nempahla zalezi abantwana bami esezincane yes kodwa nje sewuyongenzayo okunye nje Nkosi yami awukwazi ukuzenzela angikwazi ukuzenzela ngikwazi no akulunga manje sesituma akulunga nakubabukeli bethu emakhaya nganza kwethu siyabonga nje ngokuthi nibe kanye nathi mina ngiyathembisa lo muntu engihleli naye lecela kwami cha umuntu uyayihlekisela ukhululekile futhi ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezenza ukuthi abantu bengaboni ukuthi uneyinkinga because ukhululekile so nje kuba kuya ngami ngabe sihlelise ixoxa le podcast ukuze kuyovala because nami ngiyaenjoy ukuhlala naye so ngiyacela ngaza kwethu ukuthi onamandla akwazi ukumsiza isitume aphume kulezi inkinga abhekene nazo especially umuntu mayisekwazi ukuyikhulumela yena ayisholo yena ukuthi cha wenganza kwethu kwamina impilo engiphilayo angiyithande yamanga futhi naye akuqinisekisa ukuthi cha engalokuguka kumina lapha kumina lokho ezenza umuntu onemoya osazi kakhulu ngamavesi eBhayibheli ethi ngoba nakho ngumfundisi sengazi kakhulu cha nje she's a person ozithobile ophansi oneqiniso even nakuyena ngaphakathi enhlizweni yakhe futhi ke
lokho siyakubonga kakhulu and ungavumi ukucindezelwa izimo zasemhlabeni sisidume egameni lokuthi mhlawumbe sekunama position athile asebekwe phezu kwamahlombe akho isimo loso sisukumelile nombani bengasisukumela siyabonga nje kakhulu nibe nobusuku obuhle babukeli bethu emakhaya